Manastir Petropavlov rođen je u skrivenoj i malenoj pećini, kao i sam Hristos što je rođen u Vitlejemskoj. Za apostola Pavla i njegovog učenika apostola Tita nije bilo mjesta u gostionicama, pa su se u ovoj pećini skrivali i pred njenim svetim oltarom propovijedali i narod krstili. Hodeći stazama Hristovim, manastir će proći svoju Golgotu i svoje vaskrsenje, nakon koga će rijeke vjernika hrliti manastirskim svetinjama. Pećina se nalazi u brdima iznad manastira i do nje vodi označena staza duga oko 3 kilometra. Po predanju, kada su po Dalmaciji apostolovali svetitelji Pavle i njegov učenik Tit, jedno vrijeme su se zadržali i u ovoj pećini. U unutrašnjosti se nalazi i voda za koju narod vjeruje da je čudotvorna. Veliki broj vjernika okuplja se za Petrovdan kada se služi sveta liturgija. U dolima nadomak pećine podignuta je i crkva posvećena apostolu Pavlu. Manastir svetih apostola Petra i Pavla nalazi se u Petrovom polju na nekih 3 do 4 km udaljeno od Trebinja. I kao što vidite, ovdje imaju 2 crkve, crkva apostola Petra i apostola Pavla. To je ono što smo mi zatekli kad smo došli ovdje 1998. godine i kada je povodom 2000 godina hrišćanstva počela obnova ovoga manastira. Tad su izvršena i arheološka istraživanja i tako i dobili smo neke nove historijske podatke i malo smo bolje rasvijetlili istoriju ovog manastira. Iako se manastir pominje u zapisima srednjeg vijeka, pojedini izvori nisu pouzdani ili su u pitanju kasniji prepisi bez sačuvanih originala, kao u slučaju ljetopisa popa Dukljanina, pa se ne može sa sigurnošću ni pozivati na ove izvore. Iz tog razloga saznanja o podizanju prve crkve usmjerena su na arheološka istraživanja. Naime, na osnovu tih arheoloških istraživanja vidjeli smo da je ovo jedan od najstarijih manastira. On potiče iz 4. vijeka. To smo našli tako što smo našli krstionicu koja se nalazi u crkvi apostola Pavla. I tako, i od tada su počela ta i naša saznanja o ovome manastiru, malo, da kažem tako, značajnija istorijska saznanja. Da je crkva sagrađena najkasnije u 4. vijeku potvrđuje i pronađeni novac iz perioda cara Konstantina, kao i nakiti keramički predmeti. Istraživanjem se došlo i do saznanja da su hramovi više puta rušeni i obnavljani. Mislim da ta priča o manastiru Petra i Pavla još nije završena. Imamo namjeru da vršimo istraživanja u crkvi apostola Petra i da onda, ako bude to bilo mogućnosti, da se rekonstruiše crkva apostola Petra na onim temeljima na kojima je ona bila prvobitno, znači u 4. vijeku, jer ovo ovdje sve što se vidi i okolo, to su stari temelji crkve apostola Petra uz koju je bila kao krstionica crkva apostola Pavla. To je ono što danas možemo da vidimo ovdje. Ako budu bile mogućnosti i ako Bog da to nekako sve uspijemo da uradimo. Godine 1906. crkvu Svetog Petra obnavlja episkop sveštenomučenik Petar Zimonjić.
Manastirski konak izgrađen je 1998. godine, a crkva Svetog Pavla obnovljena je 2007. godine. Sestre iz manastira Gradac kod Raške i sestre manastira Petropavlov bogato su ukrasile zidove hrama freskama svetitelja i motivima iz hrišćanskog života. U slavu Bogu i Svetom Vasiliju Tvrdoškom i Ostroškom 2021. godine osnovan je i novi manastir u Mrkonjićima, rodnom mjestu Svetog Vasilija. Ova svetinja metoh je manastira Petropavlov. Manastirsku ekonomiju čini proizvodnja tamjana i slatkog vina namijenjenog za pričešćivanje. Sestrinstvo sa igumanijom Pavlom vrijedno radi i u drugim oblastima. Mi sad živimo ovdje, vidjeli ste u ovoj crkvi apostola Pavla, ona je oslikana, lijepa, tu sada služimo. Tu je sestrinstvo, eto tako imamo neke vinograde, bavimo se raznim rukodeljem, tako malo poljoprivredom, od toga živimo. I eto, to je onako ukratko što se može kazati o ovom manastiru. Manastir Petropavlov ima dugu i značajnu istoriju koja svjedoči o Hristu još od prvih dana apostolovanja. Veliku blagodat osjetit ćete već pri ulasku, gdje će vas domaćinski i s ljubavlju dočekati sestrinstvo manastira. Svako ko bar jednom posjeti apostolske crkve i pećinu ili učestvuje u svetoj liturgiji, obogatit će svoju dušu česticama ljubavi i mira protkane vijekovima hrišćanstva.